jajana makuna lewandanda timingsero me kunjani yingiseri nongonoko Afrika Wa Vulavula umena swati nyiko mogeni shivambo ifama singofu kaleka hafu kupela wara ya mwanhlakano ekhomengwa 10 minutes ntsena kupela wara ya 12 namuntlha mahungu ya tele na kupfumela na weta va khe nyika ekhitana wo hi ndlela hiyo leyo loko hi kha hi languteka timhaka ta swilo matshamelo ya swilo ya Afrika-Dzonga kusuka ka ku tivisiwa ka holobye wa timhaka ta gezi ku ya ka timhaka ta ku hlamula ka swivutiso ka president eka huvo ya endla milawu tolo timhaka tin'wana ta leti ti nga hetelela ti va kona ku ya ka timhaka tete ta siku ra vaxisati ra misava hinkwayo ku ya ka timhaka ta ku kombisa ku vilela ka vatirhi hi nhlangano wa nihawu mintlhontlhotlhotlho yaleyi mi nga va ku mi kha mi hlangana na yona hi ndlela yaleyo ku na imbizo namuntlha sweswi ni vulavulaka i xibijo lexi xi nga vitaniwa hi khansela Dowerani Nenguda executive mayor wa xifundzatsongo xa Vhembe loyi nge le ku ni mahlweni kusuka le ka Mswana lesi hi ta va kha hi bula na vona hi twa kahle kahle ku endleka yini ka xiyimo xo lexi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 0860002543 na engetana kambe 08602543 ni va ni sungula laha loko ni nga se bula na tatana Moses Xivambu va xifundzatsongo xa Vhembe a hi sungule laha mingisero mina ni mi ta tsundzuka ku hi ra siku lera ra vaxisati ra misava laha ku nghene mhani van'wani va ku hi vona mhani Jane va humaka vete va huma kwini kambe a Rotterdam ka vakhansela Hlungwane va ngeri loko va ri leyi va na xiphiqo xa ku avele ku kumeni yindlu ya RDP ku ve va ringanela ene na navela ku ya ku vona mani loko a swo koteka ntani ya ku vona kunene se lexi nga koho hi lexi loko va vulavurini hi vuye ya lavalavana na tinambara ta mukhanselara na tinambara ta CDW hi ku ni tikuma sweswi swi nge hi koteki ku ni vulavula na vona sweswi na ta sungula ni ya vulavula na vona nga ri moyeni ni twa ku va ri yini na ku tikuma sweswi tinambara ta vona kambe ke va masipala wa le Chavani va fonerile ni lava ku tiva ku loko munhu a ri na xiphiqo xa ku ye i na RDP kumbe i twa ungete wa ringanela ku kuma yindlu liya i fanele a ya kwihi nhlamulo leyi ni nga yi kuma hi leyi Matebulu tiyindlu ku allocate va ka Coxta hi yona nhlamulo leyi ni nga yi kuma se ivi ni vheta ni twisisa ku kumbe xani timasipala leti na vatirhi va toho van'wani a va swi tivi swilo leswiya swa venge va swi vitanaka cooperative governance hi ku loko va ku ri va swi tiva tirhisano wa mafumene wu ri ku na mfumo wa miganga lowu wu langutaka swilo ku nga na mukhanselara la nga kusuhi hi ku tiva ka mina loko ri ku ha swona mi ta lulamisa hi ku tiva ka mina a ni tiva ku mukhanselara hi ya tivaka ku a mugangeni wa mina swisiwana swa swisiwana i va mani na va mani na va mani loko ko tshika ku ve na ku hi kuma tindlu hi vo va nga ta kuma a hi swona leswi vulaku yini swi vula ku masipala wu fanele wu va wu kha wu swi tiva ku ka tiwadi ta war vanhu lava va lavaka tiyindlu ta ti-RDP i vangani leraku loko vo ya va nyika xikombelo va yisa ka ndhawu ya MEC Bioscope Makamba a va ta fika ndhawu ya MEC Bioscope Makamba yi ku hi nge mi swi koti ku mi nyika 12 na mwaka hi ta mi nyika ntsevu lembe leri hi mi nyika ntsevu lembe leri tako ma ni twisise nyana hi leswi a ni hleketelela swona nkarhi laha hi kuma ku ri tanihi xifundzatsongo xa Vhembe ku na tindhawu leti nga kona laha ku yiwa emugangeni ku ya yingiseriwa swirilo swa vanhu leswaku ri va ta hlangana swiphiqo muni na ntirho lowu nkarhi wun'wana yi nga tshama yi endliwa ku ri yi fambisa ku yini mo ni kombisa ku ri na tindhawu hi ku hambanahambana ka tona ti kona na lava va fanele ku va bumabumela swiviko sweswo already ni vurile ku ri va sungurile so mo ni vula ku ri swin'wana swa swiphiqo leswi va nga swi kuma leswi va nga swi vulavula la prepared swi katsa timhaka ta mati pfumaleka ka mati aka wadi leyi ya ward 15 mhaka ya ku pfumaleka ka gezi aka ti-extensions loko tsemo stand hi minkarhi yo tala mi kuma ku gezi ri va ri nga ri kona leswi teka nkarhi wun'wana ku ri va ri nghena va lava ti-community hall va kombisa na ku ri ku na xiphiqo ngopfungopfu aka vantshwa na lomu swikolweni botet mhaka ya ti-drugs va kombisa ku ri vana va kumeka va nghena aka timhaka ta ti-drug mhaka ya mabyala kolomuya
va kombela leswaku ri tibazari leti nkarhi wun'wana ti nyikiwaka hi timasipala na vona va kumeka va benefita ku endlela ku ri vana va kota ku va va ya eswikolweni. Xin'wana va nga xi kombisa hi mapatu butet ku ri patu kusuka Mdavula, Mphambo, Nombelani sweswiya mapatu lama ku hava na rin'we ri nga thayariwa butet. Lero loko sweswi ku nga na timpfula a ku fambeki a ku tirheki ku katsa na lomu masipatwanini swa lomu ndzeni ka muganga butet. Swin'wana va nga swi kombisa laha loko swi ta ka dyondzo i timhaka ta ku ri va kombela ku ri ku va na ti-admin plaque hi ku lava nga kona vo pfuneta va tlhela va famba so mintirho yi kumeka yi va tikela nkarhi wun'wana tanihi vadyondzisi na mhaka ya ku yiviwa ka swifuwo va na swifuwo kambe swa yiviwa ku na vomadibani lava a va ri kona khale na vona va kombela ku va vuya hi ku sweswi va nga ha ri ku konaku swifuwo swa vona swi kumeka swi vabya a va swi tivi ku va nga tsutsumela kwihi ku va va pfuniwa hi switsundzuxo swa mimirhi na ku na loko swi ta aka timbewu na materetere kumbe na ku apulayela magezi lomu va rimaka koho va kuma ku swa va tikela na swiyenge swa kona swi kumeka swi ri henhla ngopfu lero vona i va varimi lavatsongo kambe a va cateriwi swilaveko swa kona swi kumeka swi ri henhla ngopfu. So ku na lava va yimela swa vutshunguri va nga kombisa ku ri ku na volunteers ta Adopt a River lava va kumeka ku va kha va rhwala ti-pampers va ri hava na ti-glove va ri hava maboots va ri hava ti-safety uniform hi ku angarhela kahle lero leswi tlhelaka swi kumeka swi va na nxungeto aka rihanyo ra vona na ku ri va kombela mintirho ya nkarhi hinkwawo ya permanent ngopfungopfu aka ndzawulo ya health hi ku loko va kha va tirha laha ka department ya health kolomu titliliniki na kolomu va kumeka ku tikontraka vo sayina endzhaku ka nkarhi ti hela ti pfuxetiwa ti hela lero a va kombela mintirho yo helela buti. So hi swin'wani aka leswi ni nga swi yingisela aka lava a va fanele va yima va vulavulela i swiyenge hi ku hambanahambana ntirho wa ha ya mahlweni butet sweswi a va ri xikarhi na ku va ku vulavuriwa hi ku va dividerini ku na lava yimelaka swikolo ku na lava yimelaka vantshwa ku na lava yimelaka varimi sweswo butet. Ku ve lava va nge le ku yingiseleni timhaka leti i va mani? Va xiphorisa va kona va criminal records nkulukumba kumbe mufambisi wa xiphorisa xa ka Malamulele va kona ni vula leswi hikuva loko va kha va vulavula laha a va vula ku ri ku na mhaka ya GBV leyi nga henhla ngopfu ka muganga leyi vamanana va kumeka va biwa kumbe swin'wani lero va fanele nkarhi wun'wani va xiphorisa va yima va hlamusela ku va nga pfunanisana ku yini because va tlhela va endla xitsundzuxo xa ku ri va xiphorisa a va endle ti-awareness hi mhaka ya GBV na mhaka ya drug abuse vana va tinghenisa ka swipyopyi na swidzidziharisi kolomu swikolweni lero swi le ku tikeni so va xiphorisa va kombisile ku ri a va kumeki va nghenelela na va lava va ndzawulo ya vurimi yi kona ndzawulo ya gezi yi kona because va yimile lava kombisa ku ri Eskom loko gezi nkarhi wun'wani ri famba loko ri vuya ri hisa switirhisiwa switirhisiwaka hi gezi aka mindyangu yo tala nkarhi wun'wani loko va fanele va Eskom va kumeka va swelakuta leswi swi khumbaka na swikolo mi kuma ku swa hela 2 days 3 days swikolo swi nga ri ku tirheni so va kona va Eskom tindawulo hi ku hambanahambana ka tona butet ti kona so imbizo leyi i ku ri un'wana na un'wana loyi a yimelaka ndawulo yo karhi loko ku vulavuriwa swilo leswi va khumbaka va ta fanele va yima va hlamusela ku ri hina tanihi ndawulo yonge nongonoko wa hina wu yimisisi leswi ku fanele ku endliwa yini na yini na yini loko swi ta ka mapatu tanihiloko va nga hlamusela ku mapatu a ma fambeki na swin'wana na swin'wana swi vula ku ri lava public works va ta fanele va yima va hlamusela ku ri ndawulo ya vona yi na nongonoko lowu yi fanele yi tirhisa ku yini lava Collins Chavani tanihi ku hi le ndhawini ya vona meyari na vona va fanele va yima va hlamusela ku ri i nongonoko wihi lowu nga ta khurhela switarata kolomu ndzeni ka switandi wu yimise ku yini wu sungula kwihi wu fambisa ku yini then swi leswaku ri government hinkwayo va fanele va kota ku va yima la va nyika leswi va tirhisaka swona na ku ri rixaka ri fanele ri pfunekisa ku yini so hi yona ndhawu leyi nkarhi wun'wani mi kuma ku ri
vaakatiko va hina va nyikiwa platform ya ku vulavula swilo leswi va khumbaka then va kota ku hlamuriwa na loko ku ri ku ndawulo a yi kona ku tswariwa swilo hinkwaswo ivi swi heleketiwa eka ndawulo liya ku vona ku ri yona hi yoxe yi ta fanele yi swi endlisa ku yini ku vona ku ri switshunxo swi kumeka aka ndhawu leyi ku nga kungumiwa aka yona. A hi tseleni Xivambu, Ward 15 i ndhawu yo tanihi kwihi? Ward 15 Bushbuck yi katsa muganga wa Muswane, Bulwini, Xihosani na Nhombelani. Miganga yaleyo yi tele ngopfu hikokwalaho ka yini ku ri wadi yin'we? A ni ri swa tiwadi Bushbuck swi katsakanyiwa hi va IEC hi ku langusa tinomboro ku ri wadi yin'we yi fanele va na vanhu nkarhi wun'wani kwala no nyika xikombiso xa vo 3500 hikwalaya hi kona loko hlanganisa vanhu va lava kota ku endla wadi swi vula ku ri nomu ya koho yi famba kun'wana kwala no nyika xikombiso. Yes, leswi swi vulaku ku swi nga va swin'wana swa leswi nga va ku swi endla ku maganga yaleyo hinkwayo mi nga yi hlaya yi va wadi yin'we swi nga va swi kha swi fambelana na ku na vanhu vangani va nga ka vhota swirolo. Hi swona ngopfu Bushbuck leswi kahlekahle swi tlhela swi hi vuyisa aka ku ri vanhu lava nga titsarisenga loko va ku ri ku fanele ku ya vanhu a va hi va titsarisela ku vhota vanhu a va yi va ya tsarisa because swilo leswi swi tlhela swi endla ku ri nhlayo ya muganga yi kota ku va leyi fanele ku yi endla wadi yi hunguteka leswi nga ta endla ku loko ku ri muganga wun'we wu tsarise vanhu va ku fika 3000 se swa endla ku ri muganga wolowo number va wadi wu ri wona kambe loko nhlayo ya kona yi ri hansi swi ta boha ku muganga ya fika vo ma 7 8 9 10 yi hlanganisiwa laya yi kota ku endla wadi ene ku yisa vukorhokeri aka muganga yo tala ngopfu swi na switandzhaku swa swona. Zinjif ni nga ta zina ku Zinjifa Xivambu tirhani mi twa ku vaaki va ri yini kwaleyo hi ta twa ku famba ka masiku ku meyara va te yini loko va kha va hlamula tanihi sweswi ku nga xivijo xa vona hi ndlela yaleyo khenseli swinene Xivambu. Hi khenseli Bushbuck na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. A khensa inkulukumba Moses Xivambu va vulavulela masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe kha hi languta ka ntirho lowu nga le ku yeni mahlweni kusuka laha eka Mswane hi ndlela yaleyo a ni lava ku hi fika ka yaleyo mhaka ya ku vanhu va gungula hi timhaka ta vukorhokeri va gungula hi mhaka ya leswi na leswiya mi titsariserile ku vhota ke hayi ku vhota vandla rihi ku titsarisela ku va koka vhota swirolo. Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. Timinete 27 ntsena ku bela awara ya 12 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 a hi ku tumingisela wa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi nga va ku eka hi bula hi tona nhlekani lowu hi le ku vulavuleni hi langute ka timhaka to hambanahambana kusuka ka timhaka ta vukorhokeri ku ya ka timhaka leti nga le ku vulavuleni ta tiimbizo ku ya ka timhaka ta ku titsarisela timhaka ta vugevenga swi tele mani a hi tweneni ku mi khomete hi timhaka na leti kumbexani ni nga ti khumbangiku xitereke lexi xi nga koho xa lexi xi nga le ku humeleleni xa vatirhela mfumo i xin'wana swa swiphiqo leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa swo eka n'wina hi ndlela yaleyo 0860002543 hi ndlela yaleyo a hi kuti mingiseri wa mina ku angula ku yini ku ya emahlweni twanani va ri aka doroba ra ekurhuleni ku vuye ku ya kumeka ku dlawe vatirhi va mune lava a va ri ku tirheni ka kontraka hikokwalaho ka ku va ku ehleketeleriwe ku nga va ku ri lava va nga le ku yiveni ka timhaka ta tikhebulu hi ndlela yaleyo a swi fambangi kahle 0860002543 a hi tweneni loyi a ri wo sungula nhlekani aye minjhani Bushbuck pfukeni n'wina minjhani a hi pfukeni n'wana mani a khensa Bushbuck matanda ku byela swin'wana na vayingiseri xitsongwatsongwana lexi hi dlayaka laha tikweni ra hina ne i xitshembiso promise matwisisi promise loko mo andlalana the word promise Bushbuck yo yi nge le ku dlayeni hi ndlela yi so vonani Bushbuck loko mfumo wu nghena ka democracy ne hi promise swo tala va promise swo tala na ku vula leyi ya manana lowu mi ngo u vulavula RDP something like that matwisisi se munhu u ta tshama Bushbuck
kama n'wana a xitandi xa yena a nge endli nchumu a yimeli yindlu a ya ali botet loko munhu u endla xin'wani a khokhosela yiwa a khokhosela a ti endlela yindlu ma twisisa so hi bohi mavoko hi promisiwa hi tshembisiwa ku ri hi ta mi endlela xilo xin'wana na xin'wana botet ma twisisa na mitwa kambe van'wani vo tsandzeka van'wani va tsandzeka hina ni ali botet okay ni nga mi kombisa vanhu lovo ta hi va huma hi le handle ne va ta ku byela loko u ri kaya ka vona u kuma va kombisa munhu un'wana a kha rhunga pahla ni va ku i former general ya mavuthu mi nge believe botet loko mi khophera na la South Africa former general ya mavuthu hi nga vula hi munhu la nga retire a nga na mapurasi a nga na tihomi kumbe a nga na movha leyikulu ma twisisa mara leyi ku ta ku munhu a kha vatla I was a general something like that tshami vona ka swin'wana swa switoritori swa tifilimi ma twisisa se ni khophera i ku i xitshembiso botet leswo swi hi dlayaka la yin'wana mani la se a hi fane hi endla njhani yes ani ma vona ku ri yini a yingiseli xitshembiso mara hi yimelele tlhelo kama n'wana hi ti endlela nyana swin'wana self ma twisisa ne because loko xitshembiso no mi tshembisa swo botet ku mi le ku vuyeni mi le kwini tanani mi hindza haleni mi teka mali mi nga tshika ku ya kun'wana mi yisa lowa wani vitana u ri ni hindza hale ka yena ni teka mali ivi loko mi fika la ka mina mi kuma ku malini ku na swin'wana ni nga xava swin'wana hi swona ivi ni ku botet mali liya ni yi tirhisini tana mundzuku mali swo taniya i xitshembiso va botet nyametwe yana mahlweni ava yingiseri van'wana botet enkombo ta cancer 0860002543 i ta twa un'wana muyingiseri ku yena u angula ku yini matsundzuka ku hi tshame hi va na bulo rin'wana ra timhaka ta mati la ka masipala wa Tzaneen hi tindhawu letiya ta Cosmo veri hayi hi na mati ya hi fikerile a hi si tshama hi va na mati la Cosmo hi nkarhi lowu ene ya hala ka kunene ha khensa swinene Butkhalanga hi kona ya ku hela sweswiwani but Butkhalanga ho va na ho va timbyana loko ti tsakile ti pulutaka mincila ni vaakatiko va tsakise swin'wana ve va tsakile hayi a khensa swinene a khensa swinene kusuka la Cosmo lava vuye va makuma mati kambe tweni kuma ya wara yin'we ta emisikwini a hi amukeleni Nkosinathi chauke ya Nkosinathi ePhalabulwa Hoodspruit Gravel na le Akhonhu Isiwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula kha Munghana Lonene FM hi ku tumingisero mina ku wena u angula u ku yini eka 0860002543 un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Xtalanga aye papa umepfukile pfukile njhani papa hayi pfukile man kenza ngila ku angula ka leyi ku na sisa nga nghena tolo aku xibedhlele xa tintswalo aku le ku tirhiweni yes ndive muongori xibedhlele xa tintswalo na titliliniki ni va ni tirha kona lexi hi tsandzeka ku xi twisisa tanihi vaakatiko i ku a xibedhlele ku na swiyenge swa ku hambanahambana i vule ku i kume fayili i suke hi va mafayili a fika kuma fayili hi va mana yena so hinkwaswo loko u swi buka kahle ingaku loko swilo swi nga fambi kahle hi swi ri mitirhweni ya hinkwayo ya muongori ku ri muongori yena ntirho wa yena i ku ve ni nkarhi n'wana a cheka muvabyi ti-vital signs and then so a n'wi rifela ka dokodela loko munhu a va a fikela OPD na yo dokodela swa layeni yi tele na yehe a ta vona hi dokodela so loko yi buka process liya hinkwayo yi endla ingaku vaongori vo ka va nga tivi ku ri mara vona va va endlile mitirho ya vona khalanga so kuma sa nkarhi n'wana se hi ku vhele loko vhele xibedhlele ku tirha vaongori titliniki yes ku tirha vaongori hi vo va vonaka hinkwaswo ndele va kuma va pfuna swihoxo va ku rhumela xibedhlele mara a xibedhlele i ku veni ku na OPD lava ku nyikaka tifayili matliliniki tliliniki yi na department ya yona mara yi le under roof ya CEO mara yi le ka department a hi department ya vaongori ku fana na sweswo okay wa pfuniwa ka vuongori u yimela dokodela ku tsala maphilisi and then wa teka maphilisi wa le pharmacy a nga kona so mali loko vaakatiko va yi angarhela hi ku khompeni ingaku swi ri va ri manese a ma tiyi hayi ku ri
vatirhi van'wana swa nga se ku pendiwa vanhu lava hinkwavo lavaya ku ri mara xilo xo karhi munhu iva loko a fika degree ti fakiwini ku yimeliwa dokodela se above xikopu xa neto ekhalanga so a swi ri kahle nkarhi wun'wana loko hi karhi hi commenta hi vuka ku ndhawu liya yi na swiyenge swa ku hambanahambana n'wina mi va mi kha mi twa va kha va ku heyi vaongori va khola ngopfu va ka va ya hala la hala kuve khalanga nese yi tirhile ntirho wa yoho lexi nga sala i ku nkarhi wun'wani u fanele wa le x-ray a nga kona i department yin'wana yeleyo mara loko se ndi ya khompena i muongori hinkwaswo muti vuongori fanele va vonelela swilo leswiya hinkwaswo na leswi kala swi nga ri ki swa yena ni mi twa kahle no andla ku veka sayiti leswaku no loko hi karhi hi commenta a hi bukeni ku hi angarhela njhani ku hobe hi generalize fanele leswi misisa ka muku hi fika njhani ka ku maphoyisa va ku emaphoyisa ma nga corrupt ku a hi hinkwavo so vaongori lava vhele va ka va nga vitani kholinga va vitanga van'we va titirhela va hela mali mara va kola va gingiriketaka khalanga na mitwa khensile swinene papa khensa swinene hlayisekanga inkomo 0860002543 i n'wangu lowun'wana wa kahle ngopfu lowu va nga ta na wona ngona va tirhi nchumu eyi vona a hi vona va mi nyika ku tifayili musi inhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani hayi minjhani khala epfukile minjhani papa hayi pfukile a khensa ana ku vulavula hi leya imbizo leyi mara ni sungula ni lunghisa swin'wanyana muyingiseri van'wani va ku nghena ku hi ku ya hi leswa RDP i ku loko munhu a nga tshamangi a hlangana na ku hlupheka a nga pfumeli ku na lava va hluphekaka va tsandzeka ku endla na nchumu wutsongo that's why mi kuma ku swin'wanyana ho swi teka simple ku na lava himpela mi kuma ku munhu wa swi lava swi swa kahle hambi ku ri xitsongo mara a nga swi koti ene kun'wana mi kuma ku munhu wa sungula yindlu hi ku tsakela ku i la ku ta tshama ka yindlu yo karhi ivi loko a yi sungula yi fika yi nga ha heli hikokwalaho ka swiphiqo swi nga le ku endlekeni kwa misaveni yaleyi ni ze ni swi endla na mesweswe ni koka ntirho wo hela ni sungule yindlu leswi mi vulaka swona na ku tiyisa swona ma tiva ku a kaya hi hlupheka hi nga ri na yindlu ku ri na vamakwenu ku na vamhani loko swilo swa ku swi va karhi va tirha swi nga pfumeli ma swi tiva ku loko na ta mi byela ti-problem ta RDP a hi mhaka ya ku mfumo a humesi ti-RDP swi ya hi muganga wolowo loko va nga lavi ku ku ndlela nchumu va nge ku ndleri mhani a va swi tivi lava nga ko loko mo va vutisa mi ta ma-problem ya va muganga va lava ku va ndlela mina ku lo za ku huma munhu special loyi mbiwu ka hi nga tiveki na namuntlha ku swi ndle njhani yi ta ndliwa special RDP yi ri yin'we ku yi recommend-iwe njhani hi ku a na vhela loko swi apulayiwa swi tekiwa swi nyikiwa van'wani mara leswi ya hetelela hi makeriweni na vona loko sweswi mi nga hi tisisa swona va nga pfuneka loko va hi tise ka n'wina mi va recommendela ka lava mi va tivaka no kombela mali va pfuneka no kombela va pfuneka mali ni ta ringeta ku ya ku vona na mina ivi ni kota ku vona ku hi nga pfuna na njhani ku va kota ku va pfuneka hi ndlela kambe ke leya imbizo mi kumela ku ta ka yona se leya imbizo mi khensa masipala lowu wa ka Malamulele loko kumbe lowu wa ka Collins Chabane hi ku ya hi xivono lexi va nga ka xona last week a ni lave ku nghena ni vulavula hi swona ni ku kati ku humelela yini mara ni swi vuyisela hi hala tlhelo ri le giyani ku humelela yini hi ku loko karhi ku vulavuriwa khalanga ni kombela mi lehisela nyana mbilu phela loko va ku budget hi sweswo swi ndliwaka swa imbizo va famba va karhi va tiva ku la ku laveka tliliniki la ku laveka yinini xilo lexi va ngo masipala wa le giyani a ni koti ku tisa ku va na pulani ya ka Siyandani ya yini va na pulani ya yini ya ka Dzingidzingi va na pulani ya yini ya ka Ngoma tindhawu leti a ti fanele ti developiwa loko ni vulavula so ni vulavula swilo leswi hakanyingi loko ni swi tisa ka Munghana Lonene ni nga na vumbhoni na swona ni tshame ngopfu tindhawu teto hambiloko ni nga vuli ku hi le kwini ivi ni suka ni ya tshama ama-talks loko ni fika hi 2001 a ku ngo va na nchumu loko mo languta sweswi wa hi mhaka ya sweswi swa imbizo ndhawu leyi yi developiwini yi na leswiwa swa titliliniki yi na mapatu yi ndliwe kahle ku varhangeri va kona va yaka vanhu se langutani ka Dzingidzingi loko fanele ya ka tliliniki fanele landza leya ya delate a va tele ku rhula tatani Tsan'wisi yaleyo va nga yi endla ka N'wamankena leyi
ku ve ni budget ya karhi ya hlayiwa ku ya budget yaleyo loko varimi vaakatiko vo yima va karhi va byela masipala lowa ku kale kahle hina hi voni nchumu leswi mi swi endlaka kumbexana loko va vona u nga ri leswona va wu report-a some ku na lava va report-iwaka lava va masipala kambe ku nge vi ntiyisi ku a va yi ka vaaki a hi khale ngopfu a va ri na imbizo va masipala wa Greater Giyani aka verile kwihi aka gym mavhiki yanharhu lawa ya ha ku hundzaka a va ri ka gym a ni kaneteli va swi sungulini hi leswi ni vulaka swona a ni vuli ku no sola leswiya swo ni ku ni na vutivi ngopfu but no vulela ku miganga yaleyo va fanele ku va na tiplan to karhi yi developiwa hi mhaka ku yi le kusuhi na la Giyani la mali yi kona loko ntsena vona hi voxe va ya ka vaakatiko va twisisa ku tipulani yihi loko va hlaya budget liya va va hlaye na kona ku hi ta endla tliliniki ka dzingidzingi hi ta endla iholo ka dzingidzingi langutana ku developiwa ku ndliwi nchumu loko mi nghena ndhawini ya kona mara mi vuyela hala ni vulaka ku kona mathokisi ni nga suka mi ta vona ku budget wu tirha ku halaya sorry ku swi vekisa sweswo mi nga ku sorry loko va karhi ku tirheni a va le ku tirheni hi marito man'wana leswi mi nge le ku ni byeleni swona i ku n'we loko mi languta nkarhi lowu mi nga wu tshama matox na lowu mi nga wu tshama ka dzingidzingi loko mi tshama matox a ku ri na ku famba ko karhi ka ku komba ku cinca loko mi tshama ka dzingidzingi a ku vangi na ku famba ko karhi ka ku komba ku cinca leswi mi ni byelaka swona mingiseri wa me kama hi tweni nin'wana mingiseri lo hleka hayi kana ngimbe hi pfukeni minjhani boti hawa sikile ma no khetsa ku mingeniza a ni xikongomela hi ku duma vhe i ntiyisi well khale khale ni yiseka hi mhaka leyi ya mihawule na ku va hina va tirhela mfumo hi kha hi sapateriwa ina ingaku a hi tirhi ni vula ku ni nga suka ka ntirho hala ni ya tshama ofisini ku sukusela hi 8 ku fika hi 5 ni fika ni ku ni la ku fika ni tshama nje ni nga la ku tirhela vanhu mara mo ni nyika picture leyi eka vaakatiko va ku tala leyi va nga yi tiveki hi leswi ni mutirhela mfumo sweswi ni vulavulaka na n'wina ni tirhe ni swibedhlele for more than 5 years no suka na ka ndhawu leyin'wana sweswi challenge leyi va ka kona eminkarhini yo tala leyi vaakatiko va hina va nga yi tiveki hi leyi ha swi lava ku tirha mara loko va ri a switirhisiwa ku hava lexi hina hi nga xi endlaka hikuva hi va hi endlile leswi nga mabimbeni ma hina hi submitini leswi swa swi submitiwaka leswaku switirhisiwa swi va kona mara loko ku ri muthori a nga xavi switirhisiwa ni nge ti na tiphilisi kusuka kaya mina ni nge ti na drip kusuka kaya mina ni fa mi swi tiva sweswo khalani kambe mi nga suka na tiphilisi na drip kusuka xibedhlele mi yena swo kaya no a swi possible loko ku ri ku na vanhu lava va endlaka ntirho wa vona ku na ma-security lama fa ma sechaka swi nga ri na mhaka leswaku wena hi wena mani wa ka mani va fa va ku secha va ku kambela but tlhontlho leyi va nga tiviki vaakatiko hi lowu ha swi lava ku tirha na swi ni nga mi nyika mo fonele mo cheka kwala vo area ya Malamulele na a khale ka Malamulele ku pfumaleka na Panadeni nene so mina ku ne sa endla u endli nursing ya yena phati ya yena ya nursing hi xi lexi ni fanele xi endlaka i xivutiso lexi ni nga mi fanele na n'wina kwala loko no fana na michini yaleyo mi ti ntirhweni loko michini yi nga ri ku responding ya leyi mi hatlaka hi yona i yini lexi mi nga ta xi endla ku hava se xifaniso lexi mi nge le ku hi nyikeni xona la mingiseri i ku yini i ku mfumo walowa wa hina wu fanele ku ku nyika vukorhokeri lebyi a wu le ku tiseni switirhi leswi swi nga ta endla ku vukorhokeri lebyi byi kota ku fikeleliwa vaaki loko hi fika ka hofisi ku xikombiso loko hi fika ka ndhawu leyo fana na le ka home affairs va fika va ku hi offline i mhaka ya ku mfumo a wu le ku lulamiseni timhaka ta ti-systems ta vona mo ni mi byeri ya ni pfumelana na n'wina 100%. Ni ta ku mi nyika example fambani ka ti-private institution service ya vona ava experience sweswi na swi experience hi nga vulavula load shedding hi nga vulavula yini va hlangana na swona mara va vona ti-measures tin'wana leti va ti vekaka in place ku yini na bindzu ra vona ri nga yimi ri kota ku ya mahlweni mara laha hi fela leswi ni nga ri va ku the so called politicians kumbe varhangeri va lava hina ka government a va ti tirhisi ti-services leti hi nga ka tona na hina vatirhi vo tala hi nga ka government hina ti-medical aid a ho ti tirhisa ti-service leti hi nga ka tona that's why hi khathali ngopfu hi swona a ni sweswi loko ku ri mina na afford ni nga swi kota kusuka ni ya ka mediclinic ya le kwihi because na afford i challenge ya kole fa mi tisa
but loko hi la ku sort up the whole thing leyi hinkwayo leyi nga yi kona leyi mina loko no va president siku rin'wana a ni ta ku loko u ri mutirhela mfumo u kuma service ya wena ka mfumo whether na vana va wena na ndyangu wa ka n'wina yi va yi ri ka contract hi kona hi ta kota ku lunghisa a handleni ka swona mo ni mi byela hi ta zimba kha hi kombetana hi titiwi sweswi hi kombetela vana hi hawu muthori mi ri yini hi yena loyi a nga hakeliku vanhu na hi langutiseni swilo swi durha njhani sweswi i mali muni petrol swakudya i yini lexi nga ri ku gonyeni i va ku hi ta implementa 3% ma swi lava a mi swi lavi mativa futhi yaleyo ya miholo mingiseri wa mina ni na swi lava ku mi twela kambe a ni swi lavi kambe ni kombela ku ya hala ka leya ku n'wina a mi koti ku tirha hi mhaka ya ku mi hava switirhi yaleyo yo yini vavaku ku tanihi tiko hi le ka xiyimo xa njhani loko hi fika kwala ka ku nga vi na switirhi un'wana nghenile laha khale a kombisa timhaka ta ku a nkowa police station va ha diesel va ha rindzele ku diesel yi suka a northwest kambe siku reri ya ri pelangi yi nga fikangi diesel ya kona kambe xifaniso lexi mi nga nyika xo hi xo xi ni vavaka xa ku hina hi ta kombetela loyi a pfukaka nampundzu a fika tshama hofisini a ku muchini wo offline hi rivala loyi a fanele a tiyisisa ku muchini luwa wu nga vi offline hi sweswo i reality leyi mi byelaka yona leyi humelelaka ko va ku vanhu vo tala va nge humeleli valeni kumbexani mo hi pfumelela maybe mi ku 10 minutes mi ku hi kombelela va tirhaka swibedhlele mi hi hlamuseta ti-problem leti mi hlanganaka na tona ntsena ni nga vulavuli vanhu lava nga tirhiki vanhu lava va hlanganaka na swona every time and then mi ta swi vona leswi mi byelaka swona hi na problem as long as the servants ta government more especially the so called politicians va kha va nga tirhisi service leti hi nga ka tona ha to hlupheka because va ta delaya in terms of ya ku procure swilo ya ku delivera swilo because maxaka ma vona na vona va safe na vana va vona va swi kota ku loko vana va vona va ngheni kona swikolweni swa hina xo sungula a va sunguli kona swibedhlele swa hina so why va famba va concern hi i ntlhontlho wa koho walowo so ya mina hi yo yaleyo ku hi tweleni vusiwana na hina mina hi languti hi tisi rin'wana hi nga ku a hi swi lavi ha swi lava ku pfuna vanhu mara ni ngora swi pfuna nemetweni ma ri twa tlhelo leri ku nge le ku vulavuriweni hi rona mingiseri wa mina mi le ku ri tweni tlhelo leri ku vulavuriwaka hi rona heyi ya no i swin'wana swa swivutiso leswi ni ti vutisaka ku hi fike njhani ka xiyimo xexi hi nga langutana na xona ni tshame ni swi vula na namuntlha na ngeta loko i nghena hambi hi le tihofisini ta mfumo kumbe ndhawu yin'wana na yin'wana a wu ta swi vona loko wa ha nghena hi gede ku basile ku khuleriwile byasi byi tsemiwe kahle miako yi ri ka xiyimo xa kahle yo nhlekani a ka ha ri na munhu la leswi laha ku nga ha ri ku na munhu a hi teneni laha enhlekani na laha ka ha ri na munhu a hi teneni laha nhlekani sana n'wina a hi papa ku yini ka swo masungulo ta mi raha ta mi nghenisa la ni ta mi raha swi tlhe swi nga yi hela tipolitiki khalanga na van'watipolitiki ku ya hi mina ni vona swi nga hoxekangi helo hi ku i mafambiselo ya misava hinkwayo kambe loko ho languta mintlhontlho leyi hi nga na yona eAfrika-Dzonga onge hi nga za hi fika hi endla na leswi va nge i war room leswa swo mi va na xiyenge xo karhi xi tshamaku ndhawu yin'we matsundzuka timhaka ta Eskom nke un'wanyana a vulavulaka Zondo Commission ku hayi na tatani Ramaphosa va zi va wela ka war room ya leswaku i nyimpi leyi mi hlanganaku mi languta ku hi kwihi laha swilo swi nga onhaka a swi tirhi ma swi vona ho ka hi nga tivi ku na se hi ta lava ti-minister of potholes wa electricity i kona laha swi ti kombaku kumbexani hi ku navela ka hina ku onge xiyimo a xi ta cinca kambe ni ti vutisi xivutisi lexi vhiki hinkwaro ku ri loko mo languta n'watipolitiki wun'we hi ku tala ka vona ivi hi languta ku no va endle njhani vo lo langiwa ku va va nghena mara a hi swi tekini munhu lango lo tikitiki a xitulweni xa tipolitiki mina ni vona onge a swi bihangi ku va epolitician loko mo languta matsalwa ni ta vulavula ngopfu hi ANC mi languta constitution vumbiwa mi languta na leswi va nge eye of the middle mi ta kuma ku hi ku ya hi phepha a ku fanele ku nghena vanhu vo basa pa kumbe vanhu lava va nga laya hi lava a va fanele va basili pa mara a hi languteni mhaka leyi hi ku hatlisa ku ri
na loko no va ni ri politician loko no fika ni nghena xikarhi ka vanhu va ngo fika va tsutsuma va ku hi xexo xi dyixa mali kumbe va nga va va vona switshunxo eka ntirho wa mina nhlamulo a ku fanele ku ri leyi ni nga yi vula ku ri a va fanele va vona switshunxo hikuva me a ni swi naveli leswaku loko hi languta ndhawu lowu nga kona laha tikweni ivi ni za ni vula ku ri no na hi famba hi ya ka mfumo lowu se wu nga hava vulawuri ka timhaka leti hi nga va khetela swona varhangeri va hina swa chavisa hi ku loko i yingisela hala sweswi a ni khe ni yingisela xiviko xin'wana ka SAFN hambi hala Eastern Cape ka timhaka ta ti-toilet leto cheriwa ku ri ku cherile 100 million ivi ni ti vutisa ku a ri kwihi CSO lo a vona ku budget ya famba kumbe yo tirha ku nyika ivi ku ri hava monitoring and evaluation ya leyi se yi nga vuya yi ngo lo tikitiki up office ya president ivi ke ni hetelela hi ku vula leswi ku ri loko ha fambisa leswi hi fambisaka swona na swirilo na mintlhontlho na swivulavula ni nga va no fafada loko ni vula leswaku onge hi fikile ka nkarhi lowuya wa ku i thivani loko i pfala hala i toilet leto vava i pfala hala i toilet leto vava na van'watipolitiki lawa vo va ka planete yin'wana lero ku hava na wun'we a nga ta ku na switwa leswi mi rilaka hi swona kambe hina va ndawulo ya mati hi endla leswi na leswi hata kumbe ho ka hi nga yingiseli hina vaakatiko ha yingisela ko va ku kuveni mintlhontlho leyi se yi tele lero loko lexa radio i toilet to vava i toilet ya to vava ivi ti vutisa ku no vanhu vo tsakisiwa hi ku rila kumbe ko va koho swo swirilo na so ku rin'wana mi tshame mi ku mi tirhile a khale ka palamende ya Gazankulu kavula loko ku ve mi tirhile mi dlinerini ku ya futhi sweswi hi ku loko mo languta mina no hindza na ha ri muchudeni laya a ni nga tirhi kona no swi vona ku a ku va ku basile ku tsemiwe byasi ku tikomba ku dirata ya palamende yi fambe hi laha yi ta hi laha sweswi ku tlhumile ku tsandza yini loko hi languta xikombiso xexo ni xi nyikaka loko u kuma swilo va ku teka hi wehe loyi lulamisa leswi swi nga onhaka i tshika ku teka leswi swi nga ri ku swona for example xivutiso xihlambanyiso kumbe mavonelo walawo kumbe a hi mavonele ko va fact swi vava ngopfu ku kuma timhaka leti a ti tshamisekile ivi hi ti vutisa hina va ka ntimeni hi katsa na tixaka letin'wana ku na loko mfumo wu vuyi amatimbeni ya vanhu va ntima hikuva hi hina a hi tshikeleriwe hi tele a swi vuli ku hi ta hlongola valungu hi va yisa alwandle na hi nga va hi confirma leswi valungu van'wani va vulaka ku ri no hi sweswo va ta tsandzeka ku vula ka peluka mpfimbili ya mina yi vava ngopfu a hlaya swin'wana swi nga vuriwa hi murhangeri loyi a nga hundza a ku swin'wana swo tala swa swona loko ku ga hinkwaswo swo fika swi ku kwatsa a ni se twa na wun'we a fona a kaneta ni mpfimbili ya mina yi vava tsiku leri ya khalanga ku vula ntisi ni mpfimbili yi vava ni n'wi fonela kulukumbaleni ku peluka a wu se tshama thava mbili ko va ku swilo leswi i swi vulaka a hi ku lumbeta swo va leswi swi nga le ku humeleni na hi lo biwa hi nkhavi wa njhani lero hi tshika hi tsandzeka na ti-basic service delivery needs na ku languta rixaka ku a hi fanele hi kula loko hi languta more than 20 years leyi nga kona a hi kuli na ho va tomani hi gonya hi chika na hi kula hi chika na why hi nga yi mahlweni ku vula ka vakhale va ku na nhluvuko ontverking development anti ai nemetwe so hayi leswaku a ni swi twisisi ku hi fike kumbexani n'we van'wani mi nga swi twisisi sweswi ni kha ni tala ni hindze a ni kha ni famba hi xitarata lexi xa bikatla ku na kun'wana ka ndzawulo ya dyondzo kwa ku hodlokini kwa a ni tivi ku ta lungha rini kambe ri nga hela lembe ku hodlokisisesiya kumbe ku nga ha lunghangi loko mo languta kumbexani ku to lamulela sweswi va Tshwane University of Technology va nge va lava ku ya tirhisa muako wa khale ka Giyani College gate liya yi khireke hi 19 kwahala ndzhaku na namuntlha na sweswi se yo la ku hodloka ku tlhumeko leswaku na dirata ku yi tsemakanya hi ku ya swa ha tikumbi laha mani kasi lava a va tirha khale va kwihi lava a va swi kotisa ku yini lava va vona ku swilo swi tshama swi
enhleka hayi boss menjani papa hayi nebukele ngongwini cancel sina lokho mibele cinga umerini mwe ani khani yingisela lava va ri ku vulavuleni vayingiseri laha hi nga fika kona tanihi tiko munhu un'wana na un'wana bootpad la misaveni u na nyiko ya yena khale a va swi kota ku thola munhu hikuva va n'wi twa ku munhu loyi ka interview wa tikomba ku a nga kota ku tirha ntirho lowu nga fanela masiku lama ku thoriwa munhu hi mhaka ya ku u laviwa hi mali a ri hava vuswikoti lebyiya byi nga ta kota ku ya byi ya tirha leswi nga fanela u ha interest maswo swi fana loko wo teka munhu u tsandzeka no rima xirhapanyana xa yena mi n'wi nyika purasi munhu yaloyo purasi rero nge ri rimi u hava interest se hi leswi a tikweni ra hina hi fanela ku vuyelela ka swona loko hi la ku lunghisa ti-problem vonani sweswi leyi nehawu yi strikile very in-social service xana loko mi kha mi swi tiva ku mi dilana na vanhu lava dilanaku na in-social services a mi koti ku kuma switshunxo kwale ndzeni ka ti-negotiation table hi ku leyi ku na vanhu lava nge i ti-chief negotiator munhu yaloye sweswi u tumberile nakona na n'wina mi n'wi tivi mara hi yena nga hi fikisa laha hi nga fika kona so ku laveka ku ri a va fanele loko mi langutisa department of health mi langutisa hinkwaswo ku le ku xaviweni ka maxinkwa hi tithendara ku le ku endliweni vanhu lavaya loko department leyi yo tshama hansi yi langutisa ku mali yi le kwihi yi nge tsandzeki ku va nyika mali mara mi ta kuma ku hina sweswi hi ta sola vatirhi lava va twa ku vava ni n'wi twile un'wana kha vulavula kwalaho swilo leswi vulavuriwaka swi vava ngopfu mi nga teka mali mi ya mi ya xava xinkwa hi thendara na ti-ball pen na laundry leyi a mi fanele mi xava michini yi hlantswiwa kwala ndzeni mi rivala ku xava maphilisi se ma swi vona ku hi na mfumo wun'wana lowu wu nga twisisiki ku endla yini hileswaku loko mi kha mi vulavula mi kutani ni le ku tivutiseni ku loko ko va ku ri na tibekara a Limpopo ku ri na tibekara a Mpumalanga ku ri na tibekara a ka swifundza hi ku hambanahambana ka swona ndyangu loyi tsandzeka ku fika kwihi ku fika yi ku wena wa bekara xinkwa yisa a swibedhlele leswi wena wa tikhavichi yisa ka xibedhlele lexi wena wa yini isa ku tlula leswi mi swi vulaka hi mpela swa ku munhu i ta thendera ku yisa masi a xibedhlele hi mhaka yini ende sweswo swi endliwa ku kha ku nga langutiwi ku i ncini core business ni nge ni tirhisa ta xidyahlampfi i ncini ntirho lowukulu lowu xibedhlele wu fanele ku tirha xona leswiya swi ta ka ndhaku leswi a swi fanele swi rhangisiwa i maphilisi na swin'wana na swin'wana leswi tirhaka eswibedhlele mara mi ta kuma ku rhangisiwa swilo swa useless hi mhaka ku va swi tiva ku vanhu lava lava ku va nyika mali a va dyondzanga hi ti-pharmacist va nge swi koti ku va supply tiphilisi va xava maxini kumbexani swi tlhelela kwalaha ka xiphiqo xexi swin'wana swifundza swi nga hetelela swi va na xiphiqo xa ku swi thola vanhu vo tala ngopfu ka ti-supporting staff va nga tholi vanhu vo tala ka core business yaleyo sweswi mi vulaka swona so swilo leswiwani loko mi swi langutile tiko ra hina kahlekahle ku laveka khodesa yin'wana laha ku ya ku ya tshamiwa hansi hi byela na mitiso otherwise tiko leriwani ri ya ku weni hi ku na vona vinyi a va ha swi tivi ku ri va fanele va endla yini ro hoya tiko leriwani ri le ku weni hi ku ma vona loko mi kuma ku a ku na tinhlamulo ta swilo leswi swi nge le ku hlupheni swi nge le ku karhateni ka vaakatiko mi vhe mi swi vona phela na vona hi voxe va chavana loko mi langutisa sweswo swa ti-electrical minister na yini swi hi komba kahle ku ri vanhu lava va chavana ku byela na mitiyiso nemetweni papa loko hi kha hi ya mahungwini ya misava ne hi leyi mhaka Eskom a yi ri na vatirhi yi ri khampani ya xiyimo xa le henhla loko a ku wa xitichi xa gezi laha a ku tiyisisiwa ku la tlhelo ku na mugodi lowu nga ta tisa malahla hinkwaswo a swi tirhisa yini a ku ceriwa malahla ya famba hi xilexiya xa xibandani veri conveyor belt maya ivi va ku no ku ta ndlisa ku yini
swantsha ku akiwa xitichi ku ta va na tilori loko mo vutisa ku tilori teti ti rhwala ku malahla ti suka ka mayini lowu nga leyi ti yisa ka leyi i ta va mani mi nga kuma tinhlamulo i vurile under the rater loko ri ku a ku se va na loyi a nga n'wi kaneta se leswi ku nga se va ku na loyi a nga n'wi kaneta swi vula ku leswi swi vula ku ntiyiso ku kondza a kanetiwa 0860002543 ya mahungu ya misava na nkosi na Chauke kusuka kwalano hi ta kuma n'wangulo wa wehe kusuka la nga kambe ku na swo tala swi nga ri ku tirheni swo tala swi nga ri ku tirheni leswi lava a va fane va nga nyikiwa matimba ya ku a va fane va languta ku swi kota ku tirha va nga ri un'wana wa ku ntsala message hungu la a ku khala ngo hambi tiimbizo mhaka yinkulu a hi mhaka ya ku ayi barakona mhaka yikulu i mani ni wu hlaya ni nga se ya mahungu na misava hambi tiimbizo kharanga mhaka yikulu a hi mhaka ya ku ya hlangana na vaaki mhaka yikulu i ku va ku huma ti-order ta ku hume switulu ku hume matende ku hume catering ku hume yini va ta kota ku nyikana timali hi ku loko ku ve swirilo leswi vaaki va nga na swona a swi twiwa ka tiimbizo ku ve na tiimbizo tingani kambe swilo a swi fambi ante 0860002543 tatwa yin'we mahungu ya misava hi laha na mani nkosi na Chauke mani nkosi na tinhlekani nhlekani botpet ni na probleme mativa na vahisa lavakulukumba lava va Eskom i ku hi tsemeriwe gezi hi January ma swi twisisa hi ripota endla swilo hinkwaswo swi laveka ku hi submit na affidavit so probleme hi leyiwani va hi byele ku ri a ku na tintambu aka nkarhi wa sweswi mi vona minkarhi yeleyo ya January ma swi twisisa so loko sweswiwani hi va byela timhaka ta ku ri swi nga va njhani hi ti xavela ntambu hi ku tanihileswi mi nge min'wina a mi na ntambu va hi byela ku ri a swi pfumeleleki ene loko hi va byela ku mi ta vekela ri mi ta hi vekelela rini va ri a va swi tivi se swi vula ku ri hi nga heta na 5 years hi ri hava gezi musiku ya leswi va swi hlamuserisaka swona so a hi lava mi hi kumela vona mi va vutisa ku ri kasi va tirhisa ku yini ku mavulavulelo ya vona a hi ma twisisi tintambu ku hava swi twisisa se a va hi pfumeleli hi ti xavela ntambu va ta hi hoxela gezi hi huma timhakeni ma swi twisisa nhlekani botpet muhumelerisi na vayingiseri ya ni languseka ku hlamula ka tolo ka president botpet mina leyi nga ni heta matimba hi leyi ya ku hlamulela minister wa xiphorisa botpet liya yi ni heti matimba a ni la ku hemba na ku vula ntiyiso loko va ku vona va na tshembo ka minister wa maphorisa vugevenga byi ri ku tlakukeni hi ndlela leyi botpet ko va ku swin'wana swi le kule na hina a hi le ku swi tweni leswi endlekaka siku na siku swa vugevenga botpet mara hambi leswi hi nga kusuhi na swona botpet swi heta matimba swa lolohisa hi gina hi va na ntshembo wa ku maphorisa a mele ku tirheni a mele ku vonakeni laha president vona vo ngo va na ntshembo a henhla ka minister wa maphorisa botpet swi gina swi ni heta matimba na ku va ni nga havi na tshembo ngopfu hambi ku ri ka vona president loko va na tshembo ka munhu loyi ntirho wa yena wu nga ri ku vonakeni king khupani ka mninginisi block 3 Ashumi Khalanga mina Mbekwa ta nghena ka leya Dr Makwarela ni vona Dr Makwarela va nga lungelangi ku ri va nga va meyara wa Tshwane hikuva va tsandzeke ku hakela swikweleti swa vona hambi ri vandla ra vona ra COP ro va na xitulu xin'we eka huvo yo endla milawu eTshwane swi tikomba kahle leswaku lahaya va nga kona va voteriwe hi mavandla lamo opoza yo fana na EFF ANC ku va veka ntsena loko mavandla lawa ya lava ku va susa yo to va susa nkarhi wun'wana na wun'wana se a va fanekele va nga zi va ti karhata va ya tikhoto hi ndlela yaleyo ni vona va nga lunghelangi ku rhangela Tshwane inkomu loko ma ha ri kwalano muyingiseri wa mena ka ha ku huma hungu sweswi ri kombaka ku veri va khotela henhla ya Pitori yi ri hina si tshama hi humesa certificate lexiya xi nga humesiwa hi dokodela Makwarela i fake I mean i khotela henhla ya le Pitori hayi leswaku hayi va ka xi vonaka hi ku hlwela xi hlwerile certificate lexi xi lavalavuli va a xi hume se khotela henhla yi humese xitatimende yi ku i na hi xitivi certificate lexi hayi man
hayi man dokotela loko ri ku tiyisa swilo leswi hambana na swona man switulu swa yini na hi ku mikama yin'wana swin'wana loko mi nyika tinhlamulo mi ya mi kha mi tisa swivutiso vanhu lava a va lavi ku tirhela rixaka hi ku hetiseka na ku va na ntiyiso a va na ntiyiso eka vanhu lava va nga va veka eswitulwini swi vava ngopfu ku ri i veka munhu exitulwini ku ri i n'wi rhangela kambe loko swi fika ku ri i faneke a ni tirhela munhu yaloye swa tika so vanhu lava a va na ntiyiso ku vulavula ntiyiso ntiyiso a wu kona mani lava ku chava ku vulavula ntiyiso a wu kona se swi le ka hina vaakatiko ku ri hi teka ri hi goza ku mindzuku hi va lava hi pfunekaka hi ku hetiseka enkombo phete Ehlekani Botmogi ka Afrika Wa Vulavula tanihi muhumelerisi xikan'we na Botpet tanihi muhaxi tinhlokomhaka ti tele Botpet kambe ka siku ra namuntlha ni kombela ku khumba liya mi nga rhanga mi yi kombisa yo la ta pfuna mhani lava nga tisa xivilelo eka vhiki leri nga hundza hi ku twisisa ka mina kumbe loko ni nga tivi loko ni nga ri hava information kambe leswi mina ni swi tivisaka swona Botpet loko ku fanele ku huma ti-RDP ku fanele ku va ku ri mukhanselara a nghenaka etikweni leri a vaka a kha a rhangela rona a vona ku hi kwihi lava nga swela loko ku laveka ku yindlu kumbe lava nga le vuswetini va qualify ku kuma yindlu ivi loko se swi va hi ndlela yeleyo yena u teka mavito a yisa ka department leya ku lumba bioscope makamu bioscope makamu na ndzawulo ya vona va ta implementa ku ri loko ku ri va lava tiyindlu ta 15 xikombiso ku ri ka ximixoni a nga swi kota ku humesa 7 wa tiyindlu a ku yini a ku lembe leri ni ta kota ku humesa 7 leri taku ni ta kota ku humesa letin'wana ti nga xota ku ri coxta hi yona yi endlaka ku tiyindlu ti qualifya eka vaakatiko mina a ni swi tivi loko ni nga tivi kumbe ku kala information kambe leswi mina swi tivisaka sweswo Botpet i ku mukhanselara hi yena swi sungula ku hi voko ra yena hi ku hi yena la a va ku a kha a hanya a hansi ka vaaki hi masiku hinkwawo hi mata kwala a mi ri na avuxaya maxele kusukela ka ximixoni ta khomeliwa ku va ni lehisini inkomo maxele hi laha a na mina ni hleketa koho kwalani ku swi tiva hi mukhanselara ma hi vo mhaka ko rixile muhumelerisi wa mina na Botpet kwalani a ni ta kombela mani Botpet ni langutani leya ma-security mani leya ma-security sa le ndzhaku ngopfu mani ti le ku vuyeleni Botpet ta vuya swinene a kombela mani loko mi tiva un'wana murhangeri a rhangela swa ma-security a tinyani la moyeni swin'wana ta n'wi twa ma ta n'wi vutisa swivutiso a rila n'wana mani a rila ku vula ntiyiso yo Botpet swa vava ma swi tiva swa vava leswi hi hlanganaka na swona leswi swa vava mani hi mina munhu kwala hluvula baji hi swona Ahe Botpet minjhani mi vulavula na Lucky hi na probleme la ka N'waxinyamana hi na probleme yo hi ku ve na disaster hi ti 22 ta February ka disaster leyiwani ku vuye ku taliwa CWC na sesi wun'wana va ta hi tsarisa ka miti hinkwayo laha hi nga weriwa mara lexi xi hi hlamarisaka since nkarhi walowo a va si tshama va vuya ndzhaku eka hina ku ta va ta tiva ku hi swi endlisa ku yini hi onhakele na hi swakudya hi onhakele na hi swilo swo hlaya van'wana hi hana ndhawu yo tlela mara a ve le ku teni loko hi zama ku fonela mukhanselara i kombisa ku yena i ndlile ntirho wa yena ku yimeriwe ti-admin so a hi kombela ku vamasipala wa Makhado a va ta hi pfuna hi ta vona ku ri hi yisa ku yini mahlweni ku vutomi byi le ku tikeni okay sweswo mingisero mukana non fm ku na nxaxamelo wa vanhu lava nga yima layinini va lava ku vulavula 0860002543 i vakhomini wo a nga khoma nkarhi wo leha lowu wa timinete ta 4:45 wa tisecond ya nga khoma nkarhi wo leha yima ni n'wi teka hi loyi i nhleka hi tlhela ngampfukeni hi pfukeni minjhani papa hayi pfukeni ina a ni lava ku vulavula timbirhi tinharhunyana hi xipidi khalanga ku na swihehlo leswi nga vulavuriwa hi CEO khale ka CEO ya Eskom ya ku na corruption ka Eskom
and then twa swi kha swi vulavuriwa na kwalomu handle ku swi nga tikomba swi ri ntiyiso why ku nge si hlamuriwa lexi endlaka ku swi nge si hlamuriwa a nga vulangi nchumu u lo vula ku na corruption a nga vulangi vanhu swi fana loko ni ta kwalano ni fika loko ka SABC ku xavisiwa ti-award it's a general statement ni fanele ni vula ni ku khala ni xavisa ti-award SABC yi ta angula mara loko ni swi veka in general is the same na leswi a nga swi endla a nga vulangi nchumu xa vumbirhi khalanga loko hi kha hi a South Africa ku na ti-problems to tala ngopfu ti nga va tin'wana ti vange hi new government ti nga va tin'wana a ti ri kona khale na khale mara lexi nga na nkoka i ku a hi acknowledge-ni loko hi ri vanhu ku ri government i na ti-challenges ku na ti-problems hi nga vi ri hava matirhi mara swi nge vi ntiyiso ku since ANC teka government in 1994 ku hava leswi government yi nga swi endla because people loko va vulavula loko government has failed since 1994 a hi ntiyiso walowo loko mo va mi ri mamba a mamba shopping loko mo va mi ri mamba ivi mi languta laya mi languta swilo leswi ni lavaka ku mi byela sweswi mi languta akani mi languta police station mi languta yini kambe xixa xin'wana xi nga laya tlhela a sekete ku sukusela loko n'we mi yi tivile yo ya yi antswa kumbe yo ya yi hlakala ni nge ni vula hi lisekete muako wa hina nga ri kahle wu cinciwile ku ti government yi rhumele vanhu va ta wu cinca laha laha ni nga vulavulaka hi kona police station yes muako luwa wu hlakarile na laha kwalaha ku ri barracks ka disappoint loko ni ku languta everyday ni nga khulukini ya kahle mara the question leyi a hi fanele yi hlamula xivutiso xexo khalanga ku na vanhu lava nga thoriwa sweswo phela hambi ku ri swibedhlele ku na ti-general workers lava nga thoriwa ku basisa ndhawu yeleyo issue a hi ku mfumo wu tholangi vanhu issue yi nga va yi ri ya ku lowu a manajaku vanhu valava u endla yini maswivisi because na kwalaha tiyani loko moya sweswi va ta mi komba pa ku loyi hi loyi a fanele basisa muako a na ha vulavuli hi structure xa ka public works mara ku basa ka muako ku na munhu loyi a fanele basisa muako hlampfi ve ri yini ve ri yi bola yi ndisa kwini yi sungula nhlokweni se swi vula ku loko sweswiwani n'we ya luya wa kwalaha tiyani hi kha hi nyika xikombiso hi lexi hanyaka mina n'we hi ku tivaka ku na ndawulo leyi tirhaka swona leyi ku nga na MEC loyi a nga na premier loyi a nga na president swa ka swa rhelela swi za swi ya fika ka loyi a khomaka xipedi se timhaka leti yan'we mi tshama ku nga mi vulavula hi tona ta ku munhu i fanele a va na vutihlamuleri ti tirha loko swi te yini munhu un'wana na un'wana ya la nga khoma xiphemu i ntiyiso khalanga ni yima na n'wina kwalani problem leyi nga kona yin'wana leyi ni yi vonaka ku ri it's a problem handle ka ku va hi kombetela mfumo hi tintiho hi hina vanhu because xo sungula khalanga for instance ANC yi ri it's a lead of the society meaning ka wadi yin'wana na yin'wana ku na ti-members ta ANC as members of the ANC loko ku ri na pothole leyi mi yi vonaka yi hundzuke damu mi endla yini hi yona ani a hi tekeni patu ra kusuka ka mamayila leri n'we mi nge mi ri tirhisile siku rin'wana mi ya fika amuketi ri endliwile ri tsandza ri endliwa sweswi ri endliwa ra meri sweswi na mi byele kusuka ka mamayila ku na pothole a ku na vanhu lava ka mamayila lava nga members of the ANC lava a va kumbe members of the society lava va fanele va ku hoyko hi lomu contractor mi hitisele yena mara hi leri patu hambi va ri va tata na witness yena tiva va ri tiva ku patu leri se ri na ti-potholes ani i ncini lexi xi nga ku endliweni kambe un'wana a nga mi byela a ku n'wina mi ndle yini hi patu ra kusuka a Elima ri ya a Giyani leri nga akiwa hi 19 ni nga se va kona 1989 kwahalaya lava va vulaka swona a ku nga ri na vaaki lava va ta va hayi no lawani a nge le ku ndleli swona mucontract i lowu ndla patu ri va kahle ivi vanhu va famba malembe malama va nga famba vona ku fika sweswi se ri ngo sungula ku cereka sweswiwa se ma swi vona ku khalanga ona mani mina ni a ni ri selective ni va objective ni pfumelelana na n'wina that's why mina ni ala timhaka ta ku hava swinene leswi nga endleka ma vona patu reriya ni vulavula ku hi rona ri nga celaceriwa the difference between the old government whether a ku ri ya va professor Ntsanwisi kumbe yi ri yini na sweswi i ku a va endla swilo swa quality let's agree
tani hina hi nyikiwa mali yo tala ivi hi xava material ya quantity leyi yo ka yi nga lasteki it's a fact a hi xihundla sweswo that's why mi kuma ku swilo swa hina swa vuyavuya mara mhaka leyi that's why mina ni ku society yi ri yini loko yi kha yi swi vona sweswi rona ri mbalavulaka hi rona ra ku ya elimu mi tshuka ingaku mi ya mi hindza hi le ka bungeni le ka vamarhuleni ra chavisa khalanga misava yi tela patwini leswaku ni mpfula ra chavisa it's a fact mara xivutiso xin'wana lexi a ni tala ku mi ni pfuna ka xona mina a ni ri kona na hi nkarhi wa apartheid no ka ni nga swi tivi ku hi nkarhi wa apartheid a ku aka mfumo wa Gazankulu na swi tiva ku mfumo wa Gazankulu a wu aka patu ri suka Giyani ri ya elimu ri suka Giyani ri ya ka Malamulele ri suka Giyani ri ya Phalabura ni vula ku ri ikolomi a ku ri swifundzatsongo kumbe xa ku Afrika ku ri va bushani the question i ku patu ra ku suka Giyani ri ya Polokwane ri ake hi va mani ni lava ku vuya ka issue leyi ya ku na khale ka mfumo wa apartheid tendering system a yi ri kona that's why ku ri na ti-big company va Maria and Roberts hi to a ti nyikiwa ntirho leti ti nga ti-giant ka ku aka mapatu se a swi vuli ku tendering system yi sungula hi mfumo wa ANC that's why mi kuma ku na le ka ti-private company ku na lava nga khoma sub for 20 years i yini xexe i tendara mara i tirha ka khampani leyi nga amayinini mara a wu tirhi mayinini mara khampani leyi nga 20 years yi ri kona it's a tender xixexo kambe okay ti-tender na mina la ni nga tshama kona ni nga munhu ni nge teta a ni le ku kanataneni kumbe ku pfumelelana na ti-tender leswi ni vulaka swona i ku i ncini xi ndlaku ku loko sweswiwa va lava patu leri mi nga nyika xikombiso ro ri fanele ri ndliwa ka nharhu i mani loyi a faneke a endla yini loko ku ri ku ndhawu leyi ya mitirho ya vaaki a yi fanele yi swi siverile kumbe rali kumbe sunral kumbe hikokwalaho ka yini yi nga ri ku swi siveleni sweswo ku ndliwa patu ka nharhu Khalanga, let's agree ku ri service delivery yi tirhisiwa as an organized swilo swa timafia la for instance patu loko ri fanele ri pasa ku na munhu laha ka ha ri pasisi wa ri vona reri ya vulavula ku hi rini ra ka mamayela ri bohe tilayini tin'wana nga ku munhu a nga ri banga ya xikolweni ri tlhela ri tshama ri fakutilani leti a ti bohe njhani ni ti vutisa ri tlhe ri va na mfungo loko mi kha mi ya le ka cross leyi ku jikela ka wayeni yi nge mi nga famba 120 mi nga famba 120 ka patu ra district kumbe ra regional ka ha ri hava mfungo wa ku aka wa yena ka Mahatlani xitirati lexi ri ko vhiki leri nga hela va susile bodo liya na patu a ri khari hisiwa va teka murhi va saha murhi va veka patwini se ku tirheni va sahe murhi va veka patwini ka Mahatlani hi nge kona okay kama after tar mixer mugana FM ai tungwan ai ko ne lava ku tirha kambe okay mani ku tani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula un'wana mingiseri lo nhleka Khalanga papa njani epfukini mkwi hayi pfukile u calculate leswaku ndi commentary wanga kanani na swi vona 13 minutes 5 seconds sweswa no ikensile Khalanga ikensile kuba hi kume nkarhi futhi ngena hayi titele ngopfu tolo na ka hi la ku phawula hi kotanga ku nghena titele ngopfu mara the short of it Khalanga vele hi ta tshama hi vula wa vona I agree with the speaker lwa humaka sweswi kwalana hi nge ti lumalumi Khalanga ku ni swilo swin'wana whether u le ka opposition kumbe u kwini loko u li an objective politician ku laka i swilo u swi vona hi ndlela yaleyo for the benefit of the country hayi ku hona for example yo issue ya Bheki Cele u vonakala rini Bheki Cele swa ku a nga competent neti ku u yimile se atisi statistics sa crime hikona sa vonakala ka ko swa ku veni Bheki Cele a nga na capacity ku la ka songoriwa where is the origin of the crime nje loko sweswinyana i vanhu va dlayanana va dlayanele i switulu swa vukhansela
van'wani va dlayanana va dlayanele ti-issues ta vavasati swa vavasati van'wani va vanga leswiya so u nga teka that blame u yise eka government government u hlulekile lero swi ngo government ku lava swa ku veni intelligence yi va strong to the extent ya swa ku veni ku lava ngheni eka un'wana ni un'wana eka mihleketo ya un'wana ni un'wana swa ku munhu sweswi so u ni stress xa ngaka so swi yani eMpumalanga la maphoyisa mambirhi madlayane that one is a statistic swa ku vanhu va dlayanile and they can also classify it under a crime and leyi bekitele ku lava swa ku a yi report-a se loko a yi report-ile ku lava se yi tirha against him. It's only a blind person loyi a nga ignorant loyi a nga koteki i ku vona i-impact ya bekitele whether nkarhi luwa a ni commissioner a vonakala swa ku this man is dedicated to his work. Everywhere is there. Ntirho wa politician is to back. Ntirho wa politician is to back. The problem, you like administration. Kambe misi susa njani miku problem yi le ka administration loko ku ve yena ya loyi a nga rhangela hi tlhelo ra tipolitiki a ku fanele ku va yena a fana a tiyisisa na ku vona ku lava va nga administrators ku nga ti-commissioners kumbe ti-national commissioners hi ndlela leyo va tikisa voko va hoxa xandla va endla ku va na switirhi ivi maphorisa va tirha va lwisana na vugevenga hambi sweswi van'wana va nge ku vonaka ka maphorisa a hi mhaka ngopfu leyi endlaku ku vugevenga byi ya hansi kambe ku tirhana na lava endlaku vugevenga i mhaka leyi endlaku vugevenga byi ya hansi. You are quite correct. Loko ndi vulavula hi administration ndi zama ku veni hi susa this political focus and leyi perpetuataka hi opposition. Hikuva opposition a xi pona ni xin'we kahle opposition a ku na minister loyi a nga competent up to the president and a va na alternative va ri khipani loyi a va vuli swa ku loko mi khipa loyi ku la ka mi faka mani loyi hi mi vonaka onge u ta swi kota. Sweswinyana ku ni problem ya electricity hi ta ni a ni nge vuli ku i solution but at least hi vona onge swi ta hi lidele eka solution. The very same people lava va rila va le ku lweni right ka yaleyo ndakutwa sweswinyana your previous before this one a ku vulavuriwa hi issue ya ti-issue ta ku supplier swa ku veni kuze ku endliwa ni ti-example hi ti-bakery swa ku why bakery hi nge tiviti mavito swa ku nga vi yo direct leyi i xinkwa i government u ni ntirho lowu a faneleke swa ku a wu endla of which one of it i ku veni a empower small business. Yes. Koka ku hi swa ku veni i vanhu va ka he loko o tshika a conceive one i wo vhela sa tsutsuma na yo a nga languti i positive ni ti-negative i bakery yi ni ntirho wa yo ya ku veni yi teki xinkwa ya delivela lavaya i problem ndavuya ko ka administration ku ni supply chain sometimes hi deliveraka loko fika department leyi i supply chain ya yoho yi nga intact it's a price ta swilo leswi mi va nyikaka so va ti regulatile. Yes. Hikuva ti tiva swa ku ti-price leyi i malini ti-price leyi i malini va vhela va ku byela swa ku veni loko u hi supply xinkwa i xinkwa is so much loko hi supply lexi is so much ene yoho i factor leyi loko vo tisi statistics swa ku yi kachi vanhu vangani u nga mangali yi kachi vanhu va ku tala ngopfu that small business so we can't wish it away. Nemetwe we cannot wish it away ekhalanga nemetwe you can see le ba
nemitwi na khensa swinene inkomo hlayiseka ayi khensa so mixer umngana lona FM nongonoko Afrika Wa Vulavula ufikisa sweswo makumu ngino ya ufikisa sweswo makumu nongonoko wa dzumba na mina walandela sweswiwani kasi ke ta vuya yisa mahlweni na nongonoko walo wa ku ya no nongonoko wa dzumba na mina u ta landela na mchangani ivi kusuka kwalano mi tiphina yin'wana minongonoko ya mugana lona na FM ku ya amahlweni handle ka sweswo hlokomhaka ta mahungu ta landzela na mani nkosi na jako mbana ku hela ka vhiki lokunene mi tiphinane tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika Wa Vulavula.